نهاجي راست خو باميرا دنگي امريكا نوروز رشو يعني باميرا عفريني نهال كامبي شهبه بمره نوروز دم باش يعني ام دخوازم بزانن كو مزان تركيا لغورا رابورتاتي جيطان ها چدا خوياني ندان لسر هندي كاني هيئه تحرير كنترولاوي هريمي كريه وي چابا چانا بلي اون بيجبينيا چ دكن خلق چ بيجبينيه ديك لسر رولي تركيا لوي هريمي بيشتي وي غورينا كو هيئه تحرير الشام دس حالات قرتيا دست لوي هريمي بله ایروش خود به مهک لسر در واسبونا هی تحریر الشام جبو هریم عفری و جهبونا ویل دوره اگر ام نرینا خلکی دوره بخوا و گوهسن او هبونا هاتشی لدوره تو جداهی جبو گلی عفری نافبره هبونا هاتشی و گروپین چک دار یم بریاکو هاتش دستوردان بکی ولور بجهبه به گلی دوره نابینه جبر کو بم پیکرین در حقی واندا و او سوزن کو هاتشی دخواست بریا کو اوی هین اولا کاری الهرم عفرین سر دست بکه هین به هلا کسی کو راستی بم پیکرنا یانجی مال و ملکی وان هاتیه دست سر کرن جبوان وره و گراندن افسوسن کو هاتن داینجی هفی وکی کمانی زمان خرد بینه وجود هید نافبروان و آلین گروپن چکداری دن کو حیانها عفرین سر دست فکر نهاتنه لی خلق لتنشتاویه که جی امجی آنجا بین آلین سیاسی جو پسپور جی دبینن هبونا هاتشي در باسمونا وي جبو باجار عفني وبجهبونا وي وين بيشتري بلانا برتر لسر هشتنا هريما عفني دبن كنترولا ك آليه كي كو هين بسر جهاديستا فاتي حسب وكي قام بزانن رخصتنا هي تحرير الشام انكو جبهة النصرة باسكي رخصتنا القاعدة السورية جبر ويجي مترسيا كو هنجي بن بيكرن در حقي قالي هريما بردوام بکن دالیه کی ده هیا امور من سر هلوستن آلین سیاسی کو نرخاندنا و یکی کو دبن چرچویا هلوستا کو ترکیه چود خاصل باکور سوریه بجنبینه ته زمان کو اف یک د انجام گلک جوین و داوی هاتن دار خستن کو مخاباتن هر وکی دل سر زمان برپرسن رفبری سر هر داوی جل سر زمان مظلوم عبدی جنرال هزن سوريا ديمقراطيك بخوجي هات زمان كو هبونا هات شيء للدفره او يكا بخورا انيا كو هرمان باكور سوريا نتني عفرين هر وكي دم باب عزاز ادلب جيد بن خطريه كما ترسيه كو اف هرم بتقامي بن كنترول هزاك كو تندري باشمان نورس ما تخواست نبتخواست ام بزاين ام ديزاين كو يك جوان كومالين تندريا وتي حساب كنو كومالكا تيرورستي بري بيجي جماركا كومالين شقدا الورهاب شر الورها هيا لما تخواست بزاين بونمونا دماكو اف كومالا هيا تحرير الشام هاتي وعفرين قرتي وهناك جي دي قرتين او تشدكن تشتف قريه ديك نجبوكو جي خو قايم بكن لفينك هيا تشتكي يعني تشتكي بياني او ديكن كو سرنج راكيش با لوي هريمي در باسبونا هي التحرير الشام شركي دون دسبيك الدفر فكر ناكوكيا د نافبرا جروبين چکدار كودا انجام دا دسبيك خلك دفر زرار دبينه دا الي بن فكرنا دا الي دزين كل هريمين شي دبي افتشتان ام بيجن ويد دما هبونا يعني دفي ما هكو هيئة تحرير الشام العفني بجهبويا كيم نابون لتنشتا ويجي هبونا جبهة النصرة يعني هيئة تحرير الشام و دیرک گریدای استخبارات ترکیه لگوش روکار او بسپورن شوپینن و واریدا دینن زمان گریدان او استخبارات ترکیه هشتیه و هبونا جبهة النصرة به هندر باجار عفنی دا کنترل کرنا ام ببین خالبندین ده هندر باجار دا کنترل کرنا آلیه اولهیه هرم عفرینه حیانها هشتیه کو نبن پیکرن راوستن حیانها هشتیه کو اگر هبه هین جاره کدن ناکوکیا کو هین چاره سر نبویه ده نافبرا فیلا قاسسیه دا و هیئت تحریر الشام کو روژا انیا بوریجی ده انجام وینا کوکیان دا خلکن دفر عزازه بر خدابون عفرینه و دجبری بجهبونا هیئت تحریر الشام لباکور سوریه و لهرم تایبت عزازه کو او یک هفضان انوی بین عفرینه کو هاش بر خوابده عزازه و دفر نجی برجی ناکوکی و روشان الهب روشا کو اگر اف پیشفچون لشکری گوهرتن پرترج گوهر مبینه او مدرسین جم ملت و هر وکیدن یاریج آلین سیاسی و آلین برپرس و از وک بلگه که سیاسی ایدی هم لهم بر کردان هم جی لهم بر کل هرم و ربکارانی وکی کمانی
نوروز قالكي عفري. سباس نوروز رشو بيعمل دنجي أمريكا يا عفرين هال الشهبة راس تخو بمرة أبو سباس بس بوجي